Irisa Singbu, Dreamers Guide YouTube channel na amuka na taramna bokchari amasung ikai kumna botchari. Yamna interesting oiba wari makak ayahan da share tawjage. Ngasi dagi na sahi khara mamangi wari ni. Shillong amadi Guwahati chatkadaba akoigi Blue Hill bus mayam singsi matamdagi BOC da parking oiringai gi matamgi wari ni ko. Gari singsi morning da moi start torok na bagi mathang thudokpa horokpa matam sida chingmairongi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯗꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯒ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯕꯖꯥꯔꯒꯤ ꯁꯟ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯥꯎ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯐꯝꯖꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯝꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯍꯣꯔꯣꯟ ꯈꯣꯡꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯆꯩꯅ ꯀꯜꯂꯒ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯁꯟꯁꯤ ꯏꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯗ ꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯨꯡꯆꯠ ꯆꯠꯂꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯁꯨꯡꯂꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯗꯧ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯁꯟꯁꯤ ꯀꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯆꯠꯄꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯩꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯃꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯋꯥꯅꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯇꯣꯡꯉꯝꯕ ꯃꯁꯥ ꯅꯥꯟꯕ ꯀꯣꯠ ꯂꯤꯠꯄ ꯇꯥꯏ ꯄꯨꯟꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯀꯥꯎ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯀꯥꯎ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯤꯗꯔ ꯀꯥꯎꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯥꯀꯣꯡꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯁꯠ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯠ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯣꯟꯁꯤꯗ ꯑꯣꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝꯈ ꯈꯣꯡꯈꯤꯕ ꯃꯥꯏ ꯃꯈꯣꯟꯁꯤ ꯈꯣꯡꯈꯤꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯝꯃꯝꯕ ꯀꯥꯎ ꯃꯉꯥꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯪꯉꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯅ ꯀꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯁꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯖꯥꯠꯅꯣ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯖꯥꯠꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯍꯟꯗꯅ ꯐꯨꯗꯅ ꯆꯩꯗꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯣꯔꯣꯟ ꯈꯣꯡꯖꯤꯟꯗꯅ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯂꯨꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯈꯤꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯃꯟꯅ ꯍꯪꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯞꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯎ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯋꯦ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯋꯦ ꯌꯥꯎꯒꯦꯔꯥꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯉꯨꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯋꯦ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯍꯪꯉꯨꯕꯗꯨꯗ ꯑꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯋꯦ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯋꯦ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯥꯝꯖꯗꯦ ꯑꯁ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯆꯠꯍꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯗꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯦꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯇꯥꯕꯗ ꯅꯣꯛꯁꯨ ꯅꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯂꯦꯁꯟꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯦꯂꯤꯡ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯂꯩꯅꯕꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯦꯞꯁꯤꯅꯦ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯇꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯔꯩꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯎꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯠ ꯂꯤꯠꯄ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯌꯦꯁ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯦꯂꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯕꯥꯏ ꯆꯥꯟꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯥꯏ ꯂꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤ ꯍꯧꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯖ ꯏꯟ ꯗ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯇꯧꯖꯅꯤ mayamna khangbiyu mayamna ubiramdaba mayamna thawasa biramdaba posak mayam ama ai ngasi pothora'akanda with fact and figures ai masigi matangda share tawjage aduna ai request tawjage mayamda masigi video si loiba phawbutang di amuktang yengbiyo aduga masigi industry sida potential kayam lege future sida aikoigi kari oirakpa yabage habase masi aikoi amutang understand tawminasi mayamna masigi direct selling natraga network marketing je hoi tawbibasu yai natraga tawbibasu ya tawbidabasu yai madudi atopa ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯗꯪ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯁꯦ ꯐꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯥꯎ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯂꯤꯅꯕ ꯇꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯁꯤꯗ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯍꯧꯅꯕ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯁꯤꯗ mayam mipum khudimmakna khangminaba yamna phawba aikoigi leibaksigi indiagidi figure amani leikhidraba aikoigi anagi former president Dr. APJ Abdul Kalam ni magi wahi amakhak ai madamda share tawjage now here I quote network marketing is the fastest growing business of 21st century which must be joined by every young man and a woman globally otherwise you can never get best of your youth age I end quote Shinimana hairamiba waisni
network marketing is quite the fastest growing about 21st century business am oire masdida naha khudimakna mafam khudimaktagi masdagi yaw ragadi natraga amuk yahaudragadi yamna youth oiba age the youth oiba chahi sida mokoi khwaidagi faba khwaidagi nungaiba punsi da mokoi hingbang lenbang ngamoi habs हाइरिबगी आथ्रदी मस्दिसिदा नेटवर्क मार्केटिंग सिदा पोटेंशियल खरा लेरे यामना ngन लिंगै की मतम याम नहा ओइना अखोइना रिटायर तोब याबा अखोइगे सक्सेस ओइबा अखोइना पामेबा पोसक सिंजे फंगबा याबगी करिगुंबा क्लू अमा लेरे हैबसे नेटवर्क मार्केटिंग सिदा पीरबनी मान 21st century की fastest growing ओइबा बिजनेस अमने नाइरिस सिने अखोइना लमदम सिगी क्वाइदगी इंटेलेक्चुअल ओइबा मिसाइल मैन ऑफ दिस कंट्री अदगी क्वाइदगी रिगार्ड तौजबा प्रेसिडेंट सिंगी मरक्ता अमा ओइबा अखोइगी इंटेलेक्चुअल ओइबा अखोइगी काइकुमनरिबा प्रेसिडेंट सिना पिरमिबा मेसेज पथंग दा अमुक्सो आई करिगुंबा खरा अमुक्सो शेयर तौजगे मसी पृथ्वीगी अफाउबा इंटेलेक्चुअल सिंग अदगी यामना पॉलिटिकल फिगर अमदी दी लीडर्स सिंगी मतांगदनी सिदा मोइना नेटवर्क मार्केटिंग नत्रगा डायरेक्ट सेलिंग की मतांगदा करी हाइगे से खोयान हान बोइना मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प रिचर्ड ब्रांसन Robert Kiyosaki, Stephen Covey, Jim Rohn, and T. Half Acre, and top of Mayam later. I Mokoi Kanano, I see in details when I hijack right Mayam, the khangba figure at the contraction TV. Adani, Mokoi Mayam, network marketing, say low enough support or me network marketing, and direct selling it over the haina, Mokoi Naps, the Siki Posaki support or Kana Mayam amang, to a moin hyper worry since the curry high. For the TV, Mafon could mock the lady, but number of millionaires, Peisa Piper millionaire Mayam, say low enough counter of a young woman. नेटवर्क मार्केटिंग की नत्रगा डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड की थोले इबा इंडस्ट्री से की थोले इबा पैसा पाइबा मी सिंगसिना याम हेली नेटवर्क मार्केटिंग से क्वाइदगी ह्यूज पोटेंशियल ओइबा कैरियर ओइबा याबा बिजनेस अमने हाबसे मकोइ खुदिमकना लोइनबक सपोर्ट तौ यदुगा मसिगी पोसे ग्रोथ तौनबा प्रमोट तौरमे अदुनि हंगिबा क्वेश्चन जिदि असुक यामना इंटेलेक्चुअल ओइबा पब्लिक फिगर ओइरबा अदगिदि यामना इंटेलेक्चुअल ओइबा पोस्ट मी सिंगसिना हाइरमिबा पोस्ट सिंगसिना अखोइ लौफम थोपरा नत्रगना अखोइ खुलक लेकाइदा काउगी वारी लिबिरिबा नत्रगा कनागुंबा अरानबा इंडस्ट्री अमदा यावरुबदगी करिगुंबा लान थबकसे तौरुबदगी माइ पाक्त्रबा मसाना होनादबदगी माइ पाकचा हौद्रबा मिजिंगना मदुदि ओइदबनी मसिदि मसिदा चलुबदि मथकी मीदुदा कानानी अखोइ पैसा मांगमनी मसिदा मतम मांगमनी अदु तौबनी दा तौबनी ना जहां तहां मायाम हाइनरिबा सिंगजे सिगी पोसक सिंगजिदा अखोइ बिलीफ तौब दरकार ओइब्रा हंगिबा क्वेश्चन से मियानी इसने इंटेलेक्चुअल सिंगजिदा अखोइ बिलीफ तौसिरा नत्रगा सोनगी नेगेटिव माइंडेड ओइबा मी सिंगजिदा अखोइ बिलीफ तौसिरा है मसी अइना मयाम दा हंजनगिबा क्वेश्चन से अदुगा होजेक सिदा अइना पिक्चर सिदा उच्चरिबा फिगर से मयाम खुदिमकना लोइना खंगबिबा मिसकने यामना अफाउबा पर्सनालिटी नि मागी ममिंग से मिस्टर बिल गेट्स पृथ्वी की मतम अमगी ख्वाइदगी पैसा पाइबा ओइरमिबा माइक्रोसॉफ्ट की मपुनी मागी वाहिदा नेटवर्क मार्केटिंग की मतम दा करी हाइबिरमी हियर आई कोट इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग आई एंड कोट कया यामना क्लियर ओइरगे मसिगी वारिसी मनुंगदि केमता हाइरबगी दरकार लेत्रि ख्वाइदगी पैसा पाइ बिरमिबा ख्वाइदगी पैसा पाइबा मी ओइग्रिबा नुपा से सी मसाबंगना आइजे फ्रेश ऑल ओवर जीरो दगे मुक स्टार्ट तो ओइतारगदी तो हाइबो ओइतारगदी ए नेटवर्क मार्केटिंग ओइना चूज तौने नेटवर्क मार्केटिंग की मनुंगदा पोटेंशियल से कयामु यामना लेबा यागे से मागी स्टेटमेंट्स दगी दम क्लियर ओइबा यार मसिगा लोइना लोइना ना अमुक खितंग इन डिटेल्स ओइना आई फैक्ट्स एंड फिगर्स खितंग तमजगे मस्ते इकोनॉमिक टाइम्स दा फोंगिबा रिपोर्ट अमनी सिगी रिपोर्ट सी कनाडा बेस ओइरगा फोंखिबनो हाइतारगदी फिक्की एंड केपीएमजी सिगी डाटा सिदा सिलेबस डाटा सिदा बेस्ड तौरकांदा रिपोर्ट अमख फोंकी सिगी रिपोर्ट दा हाइगिसना करिनो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से एडिशनल इनकम अमा पीबा याबा अपॉर्चुनिटी अमनी अदुगा मसी यामना सिग्निफिकेंट ओइना माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप से मसीबु प्रमोट तौई फाइनेंशियल ईयर 2018-2019 सिदा चौराकना 5.7 मिलियन डायरेक्ट सेलर्स इंडिया दा लई अदुगा मसे एक्सपोनेंशियली ग्रो तौई मसने अंडरलाइन तौबियो ग्रो एक्सपोनेंशियली है 18.1 मिलियन 2025 द और 2018 दगी सिदा 2025 सिदा 18.1 मिलियन ओइरानी कयाम यामना सिदा चाप हेंकला अबनो मी मसिंगसियो अदुगी मथक्ता अमु सिगी सेक्टर सिदा क्वाइदगी इंटरेस्टिंग ओइबा फैक्टर अमदी कइनो हाइ तागदी 5.7 मिलियन लेखिबसे सिजिगी मरक्ता 2.1 मिलियन दी नुपीने वुमेन एम्पावरमेंट नुपीजिंग जी कंट्रीब्यूशन जी मासिक इंडस्ट्री सिदा
ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀꯦꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯝꯃ ꯈꯛꯇꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯔꯦꯡꯛ 15ꯗ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯂꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯦꯂꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗꯦꯗ ꯑꯦꯅꯨꯋꯦꯜ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯔꯦꯠ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ 4.8ꯀꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ 15,930 ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯁꯦ 2021ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯧꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯦꯂꯤꯡ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯔꯦꯠꯁꯦ 12.1%ꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯉꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤቭ ꯃꯥꯏꯟꯗꯦड ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯗ ꯕꯤꯂꯤꯐ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯂꯤꯐ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯔꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯝꯋꯦꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ 550 ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯅꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯗꯨꯔꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ 6 ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 1 ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯀꯝꯄꯅꯤꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦꯝꯋꯦꯁꯅ ꯄꯤꯔꯒ ꯊꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯝꯋꯦ ꯏज ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯡ ꯔꯨꯄꯤꯁ 550 ꯀ꯭ꯔꯣꯔ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃꯗ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯃꯛꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯦꯂꯤꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯁꯤꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ there is no reasons only what I'm telling you is ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ 135 crore population fastest growing economy ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 5.7 million only ꯂꯩꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ 2025ꯗ 18.1 million ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯦꯂꯤꯡꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯅꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯗꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕꯤꯗ ꯀꯔꯤꯗꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯥꯏꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯠꯇꯕꯅꯦꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯆꯩꯔꯨꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ 1930sꯇ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯗ ꯁꯤꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯥꯎꯟ 60% ꯑꯣꯐ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯦꯂꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯇꯝꯃꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯁꯦꯂꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔꯁ ꯏꯟ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯧꯔꯦ ꯂꯀꯤꯂꯤ ꯋꯤ ꯍꯦভ ꯏꯟ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯑꯦꯟ ꯕꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯃꯥꯁꯇꯔꯁ ꯄ꯭रोग्राम डायरेक्ट सेलिंग नत्रगा नेटवर्क मार्केटिंग जे अखोई हुजिक स्टार्ट तौबा हौरे बदनी नेटवर्क मार्केटिंग जे अखोइना हुजिक फाउदा अखोइना तौरिबसि कैनो मसि बाय चांस नत्रगा बाय लक कनागुम अमना हाइबिरकपदगी याउगदे यादे तौबिरकपदे अखोइ तौरबने अदो अखोइ कनामतना मसिदा कैरियर ने खलमदबने अदो हुजिकति इंडिया दसु नाउ वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग एंड एज्यूमिंग एक्सेप्टिंग यस we have in the future we have in a career on direct selling and network marketing मसिने इन मयामदा पिजनिंग मेसेज है अदुगा यामना मरुओइबा मेसेज खरा मुक सिदैसिदा पिगे अखोइना करी करी फैक्टर्स लेबगिनो करी करी फंगबा याबगिनो अखोइना नेटवर्क मार्केटिंग कन्ना तौसेना हारिसे there's three factors katani as a financial freedom that is one second is time freedom and third is fame and respect in the society siga homse all together khoi fangba yai aduga mayamda ina hangjiningi iba question amana security growth and freedom sigi ahum se leitaragadi aigi concept tadi life ama success natraga life ma fulfill oire habase aina tawriba aigi life sta aigi security ma leiraba second is growth ma leiraba aduga freedom se ma leitaragadi ai life se fulfill natraga success oire naina ejam tawye aina huji laiba aigi source of income je aina thabak chatragasu aina chatpa ngamdragasu ai thabak tagi tatlaba orgadargasu natraga ai leigidaba targasu leiriba source se sunglep leptraba masigi security ma leiba aigi family se pura secure oi targadi ai yam nuaini aina huji taliba paisa je ngasi 34,000 tanbi ai next month aina 50 60 70 1 lakh 2 lakh masigi aina honariba sigi growth si aigi control natraga aina honariba sigi makhad polaba aduga exponential oiba sunglep leptaba growth ma chawkhatpa ma dum laktaragadi yes ai punsi ai jam nungai adugi mathakta ingonda leiriba paisa mayam ama
income gi security ma lei khamina financial gi freedom amo or paisa gi mo da khallu ba waru gi der ka lei tarba du leiri ba paisa ji maksu amo ai masi bu fazna utilize tor ga spend tor kan da enjoyment ma ama to ya ba gi family gi together lei bi ya ba gi time gi freedom ama su pull up ingon da lei tar ga di yes ai life say fulfill ore na hai aduga ina hanging iba question this is the masigi security growth and freedom have sigi factor ahum je any job government gi job oigi obi ai adagi di businessmen obi ai natraga investors obi ai any government job businessmen professionals moi koi khudi makta loina ba khallaga mo koi dang tang check taw yu sigi growth lairiba sigi factor ahum je all together moi phangba yabra natraga yadabra habas kanam ta yaroi hoi security leibi ai growth su leibi ai aduga time ge freedom oidabi ai paisa mayam leibi ai matam phangdabi ai matam mayam phangbi ai paisa leitabi ai adagi di security oibi ai growth aduga amna leitabi ai growth leibi ai security leitabi ai sigomba loina ba khudi maksida loina sumai leigani adubo this is only network marketing where aikoina ahum je pull up phangba yari se security growth and freedom siga loina loina na sigi posak singja ingon da loi leitar gadi leikai sida society sida adagi state sida aina sigi posak sing sigi fame and respect se yedum phangba hokane ba aduga loina loina na kwai dagi important ore badi network marketing dagi masigi process sida ina yaw matam sigi systems da ina chatpa matam sida ingon da kari phangba yage ha basida kwai important ore factors sing se mo atopa igi surplus masik to han bani kwai masi matak ingon da phanga kadoi ba ingon da ora kadoi se communication skills ai kamaina ngang doino kamaina wari sa doino karamba miga karamba level da karamba tonda karamba choice of words lak doino public speaking achaw achaw ba sarkar ge officer mayam mo public speaking gi matang da lak pada thoina train tawra tamnari ni ko aduga haitaba kangus dim ho yamna wabu su yawmnari ni adu sigi process da di network marketing the success or ke haita di I start from zero likewise the person who is at the top hojik top ta leraga success or mi so he started from zero only and masigi lambi sida lambi mani man chakhi be sigi lambi mayam sida koi jo amuk chattoine same adugi posak se mentorship amagi makhada adagi leadership amagi makhada koi je train tawdoine tamdoine same adugi posak to action and implementation tawdoine to sigi posak se taw matam sigi gun jingja ingon da masada dum automatically dum laktoine ability to work in a team yam important no bas ai personally ai khwaidagi best oiba performance ai pbi ai du team mama oina leadership amaga loina na thabak torok pai bas yam important oiba sir total sigi mayam sing pula ponsil lakanda ingon phangduri si kari no total personality transformation free of cost in network marketing gi phangba yai personality transformation jo rakanda ai isa makse direct select khudi makse we will now prove ourselves as a successful leader in the society loina loina na aina successful oirakna ba honaba matamda we have to create a lot of successful people next to me mayam sima so aina success o helak taragadi masamak na adugi lekai dumakta aigi piriba aigi motivation aigi ngangi ba wari aina chatliba lichat aina unariba mawong siguma mayam singse pull up un taragadi aikoi masamak se adum sungsoi soitna fame and respect societies da dum leirak pata adune security growth and freedom sigi ahum sikak natna engon da surplus na communication skills public speaking ability to work in a team leadership total personal transformation jai koi network marketing singi phangane free of cost kemuk yamna phangage kemuk yamna kanarage habsni network marketing de ina share tok jaise adugi mathakta amuk ten tak na I kenom tang samjage approach to success natraga karam karam lambi da koina kamaina hoge kamai tawjano network marketing je tawta da network marketing se horkum batam na khoi paisa yamna invest tawbagi darka sunari te yamna invest hon targadi paisa yamna pochei leitok lechin tawni yamna invest taw targadi no that is not network marketing say India government and Indian government ki makhada say Indian Direct Selling Association IDSS na regulation nama so passed ore hojik mayama laid down rules and regulation mayama laire sigi makhas te kai ge first mo gi criteria je network marketing natraga direct selling sida paisa heavy investment tok taragadi no that is not network marketing madu aina yadre adune kwaidagi minimum oiba amount da koi start to yani masdai sida structure office nung sabagi kemta darka leite sida employee thamba thabak tawna ba mi thamba moi gi payment moment to gi kem darka leite business na ina tawdoi je tawdoi je kwaidagi yamdaba kwaidagi nemba paisa da ni ina hodoi je masdai da mi ngonda business tawna ba gi mi nek pa khopa kai da but kem darka leite however atopa business maina tawgai taragadi ai masigi project sing
infrastructure am sabs darkar hoini business to tawbinaba mi thamus darkar hoini mokoi payment to darkar hoini heavy cost natragana heavy capital ma invest to darkar hoini but sidadi kem darkar hoite kwai fajari se mukaina there is no discrimination no pa no pi sahi jat bijat ki khana ba kaim laite koi niyam nuaine tawni aduga third point yam important yam nuai risna kai noi targadi network marketing sidi like minded oiba wakal manaba mi singi group ni ko tawde se team ni relation fajabam dane ko na tawde se ambitious oiba mi ngatani adu targadi akoina pandam ama gi makhada wakal manaba adagi di idea manaba mi khudi maksina pullaga goal ama ko phangnaba pullap tomina targadi yes to obviously madada fun and enjoyment do adum la ani kaiguma mot manada bam ta leitre mot manaragadi akoi tomina re thabak che chingaina ba tholakani adu sidadi mot manada ba du leiroi kaigino ga akoi single goal ni aduga aina oirakpa aina success oirakpa ise amadu gi su success ni magi success oirakpa ise gi success ni all together relation da fajabam da aikoina thabak tomina ni mase yamna nuaigani sidai aduga masida experiment over natraga rocket science ma tamuba kholo bagi karimta darka leite just ngasi success ori bin path na chat khiba path se madu ai khoida transfer to wi ne dugi same adu gi posuk to koi implement toro lore mangwa da mentorship ma lore kari gino hai ta the network marketing there is a proven part and the system and we have to be follow that proven part in the system nothing outside the system we have to be in the system and we have to follow the system that's it action tawba darkar hoy implement tawba darkar hoy adu khakne sida darkar hoy se mista masu sigi tawna bi namte yamna faba learning system adagi support system amju mas koi sida dum matam leba ki bit dum laigani aduga amuk important hoy isna kai noi taria koi any platform da koi current source of income ma koi tan ba yai aduga taliba source of income je mas sida taliba thabak se tawriba thabak se masi sum kai kai dok na yamna smart hoy ba mong dai koina masi part time hoina start tawba su yai aduga tasengna haragadi aikoina 20 years 40 years ta koina tawgpa phanggadaba paisa do koin ten ba matam da tan jabne tu dare koi extra tabak khara tawbo simadi yamni important oire ko adune extra hard work tawbo gi matak ta koi tawriba hard work se koi smart work ama tawbo darkar oi adugi matak ta aikoina network marketing dagi phangba yari se yamna loubiba chahi matam da telba matam da we can retire rich and live a rich and rewarding lives ni ko there is a lot of people like koi help tawbo su yani aduga employee oibagi mindset dagi koi owner oibagi mindset sima akhoi sida lakani aduga yamna important oibadi kain haide mayamna lanna lounariba fatna khanari basi kari gi maram gi oiramage hai taragadi aikoina aranba miga chatminaruba aranba company khalluba adi aikoi isana madugi posak tu learning tawba ngamaktaba learning tawba natraga mentorship tawna ba midu lairaktaba aranba lambi da aranba way da tawba da gini ko aikoina masigi industry se yamna fatna lori se adune hoi poche Aphaba pot ama sem taragadi magi Aphaba amasung fataba su laini do fatna sinaragadi fatre habadune adune Aphaba amasung fataba Aphaba do karam tawda ga tawrugada ge habse karam no habse basi khangwas mayam darkar hoy aduna aina masigi matang sida mayam da remind tawsning we choose the right platform and the right people. I repeat, choose the right platform and the right people. Stop blaming this industry. Do this business in the right way with the right attitude and the right people. Yamna chumba mohongda achumba Aphaba yam helpful oiba thamoi singba mi singjiga yamna fajaba relationship tawraga thabak se tawba darkar oi mayamna tongnai na pangtau do tongna basti masti yaroi ko aduga amok sida income gi formula ama khak ai share tawjage sida khona network marketing je kedoi tawina se income sida kari no rate into time sida depend tawi se aina paisa taliba gi chang si wanga ba natraga phangniba ta thabak tawba ngambagi matam sisu yamna wang taragadi masigi akoi income se siga ni sida depend tawne adubu rate sibadi kai no taragadi any thabak akoi sarkar gi thabak tawbi ai business tawbi ai masti mayam gi chatna ba malam le aina loina le popa yaba na te ko rate se ai control da leite adubu leveraging aina kitang piba yaba lamsi karai da no ani yang taragadi times ni times da kai no aina no moda maximum da gi maximum 12 hours ai thabak tawba ngame adubu aina network ama ai gi team ama sem taragadi mi listing ama ai gi team sida ai gi damak da thabak tawbi taragadi mi khudi maksina se example oina pung tara tara thabak tawre no pung ani thabak tawbi re na ilawar si ko adu taragadi mi listing ama sida pung listing ani se this is for me only this whole 1000 people are working 2 hours each day this is nothing but this is my sige leveraging sine cp this matam gi multiplication je tawtar ga ko income je swing kat pe aduga yamna pajaba
case flow gi quadrant amada ai sida sida amtang samlap na inang jage left side to leiba quadrant sida es haibabne adu right to bi I habsne is na any type of any employee mayam sine sarkar gi oiga private ko oiga employee mayam sine ko aduga es na self employed oiba mayam sing sine makhagi masagi on job leijaba kangbu jing sine ko left side to leiba sing se prithvi gi leiba population sigi 90% is the fall tawi aduga right side ta leiba business owner and investment sigi ka investor sing sigi kangbu sing sina right side ta leiba sing sina prithvi gi only 10% is the fall tawi adubu cash flow gi matang da paisa paiba mi sing sigi matang da compare tor ko matam da 90% oirba population je sidagi only 10% katani thole ise prithvi gi paisa paiba mi pung khudi mak sigi only 10% moi da gi thole aba aduga sigi right side ta leiriba population da hairaga di only 10% ka oiriba kangbu se sisna prithvi gi paisa paiba khudi mak sigi 90% sonda gi thole aduna mindset sida important oisti kaina khoi we have to own some business for ourselves अखोई business सम तो दरकार होए बद business तो के हाई तारगी करी business नो अखोई heavy investment तो बगी दरकार होए दे अदुगा कई कुंबा employee नत्रग structure तो बगी दरकार होए दे network marketing नत्रग direct selling as na part time मक तो या बस इसी क्वाई दगी फॉर factor मनी है बस नहीं अदुगा conclusion और रिक्वेस्ट इन लोशनिंग बस मस्ट इस द left side द black side द quarterly द पास है बस ने रोबोट टी को ऐसा की है world renowned economist ने जापान दगी को मागी वही मक आई मस्त quote तो जगह here I quote the richest people in the world look for and build networks everyone else look for work shine I end quote man hire miss the network se kya se network se taseng na hire ga thira ga yeng tara ga di for every business maybe in one form or other network se adum loina baksis ndara network se yam important oi basar mo ore do right side ta peter f drankarai je yamna Aphaba intellectual ne ko magi wahi sida ayamutang ashaira ga posik solution jage here I quote in every success story you will find someone who has made a courageous decision I unquote decision nama low vibe se darkar oi yamna courageous oiba decision nama low matung dani ekoi na start to there is a success ai bagi podak se to ge ekoi mas da station le ba tawgni tawroi ningjing mangjing taw le taragdi mas man haiji chumbra duna haiji chumbra kari tawgdam no haibagi decision je low ngam da taragadi masi ekoi kai gumba success oiba gi thabak se oiba sungya yaro eduna ina ai se decision fajaba ma lowbiu lairiba videos ta share tawjeriba sings khangbiyu aduga mayam ama so explore tawbiu and here aina haijeribasdi karino haidage network marketing je just not by luck or by chance must the career ma leire sida achauba future ma leire habasne aina mayam da share tawjaningi base aduga lastly aina pinning message di hoji pawba ski video si yengbiba sili now sindai request toning madi si pawba yengbiragadi yes of course there is some content in this video aduna aina request toning madi video si share to view like to view and comment to view adang siga mari related oiba mayam so ai video sing semna bona jage aduga aigi message si mayam da spread to se si khatang help to view habasni masi haijaraga ai masi gi video si matang se lo sinjaraga thank you everyone